ada orang tanya, saya ingatkan motor mainan. Ya, korang tengok color dia warna mint green dengan blue. Color dia memang menarik lah, dengan memang atraktif. Kalau korang bawa dekat area Petani Jaya ni, dekat Shah Alam boleh nampak tahu daripada. Motor apakah ini? Inilah dia motor Royal Alloy Grand Prix. Dia ada cc daripada 125cc, 180cc, satu lagi 250cc. Ini untuk Grand Prix. Dia ada model-model yang dia jugalah. Korang nak test ride tak motor ni? Dengar baik-baik, kepada yang nak test ride motor ini, korang boleh datang dekat Motorcycle Sales Center. Test ride available here. Test ride, bukan saya yang available. Tapi test ride motor Royal Alloy skuter ini, korang waste sahaja Motorcycle Sales Center dekat Petani Jaya. Korang try dulu test ride. Korang rasa comfort dia punya comfort punya seat. Jangan lupa datang di Motorcycle Sales Center untuk test ride. Bye bye.